Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ka GEC against Umngot Hydroelectric Project kalarai banyang scam ban persya ya kejingtmu banden ya kawa Umngot na kamenta ban penmi boarding electric arspa 10 megawatt. Bat kaladawa ban pendamno sisndon ya kani ke project. Habaya keren cikilat pathai kubor hadin balawai kejingya kendo ha office trekam jong ka Khasi Students Union hajaya ha santarik unaitung arhajar arpway Vice Chairman ka GEC uba penskam mukhim ulaong baki nongrep bat ki try jaka ki persya jor banden ya kawa umngot namar ki jaka ki bardon harut jong kawa ki dei ki ba ai jingem ya ki nongrep ulaong baka kanhun nadu basdang kala persya ban penlong ya ka public hearing bat kala de paru da ka dorkas sya u menteri rangba u Konrad ki sangma ha kalai terik u jemang arhajar arpway hanrai semlayo kano ke jubab hadu mentah. Ulaong bagi GEC kaba kentup lang ya kitrai jaka na West Janja Hills District kala yang scam ban persya ya kani ke project bat dawa na ke sorkar bat ketenat MEECL ban pendamno sisndon ban den ya kani ke project penmi boarding electric. Kamu chairman nga persajur halar kene ka project kepada sulkar kala penmi bandin ya kau amat nama roh kiran bun kipai bak segala jengi nak thay wat entia kipa rep bariang bat kipa imja nak kau amat mat kunjuk ro kiran sibun teli kibriu kipa dan hak ia jengi kipa imja nak bak kemai ling buting mah yang station pa Janji Hills de kisnong kipa dan harut khamtam sungteng kadarang dauki itu laisnong lade ki main turis pa kai dia jengi de Nuna kat aspak dan khasan spak kiba imja hak tourism aku sau April trong năm aja aku ketika GEC ke jongi ketika daga dia organize lang namar kama PTP ketika ba umot ketika wa ka penyaklat ini ke East Khasi Hills bat ka Janja Hills bat na ketika wa nadu nasmit ke telong jongka ka tuit ke poi sidu chatauki ani di Khasi Hills ngidai mangi nang kena blok ngokondo ha ka banga ngadai presiden juga kenhuan kinongrap harut ko amot ka ba kentup ya ki try beri ki try jaka kinongrap pat ki beri baro ki be imcha harut ko amot ha ka ba kira ci dengan bang lokung presiden ha ka jelenti juga de kam kuma pili kalau ke sorkar ka temu ban pelong ke public hearing ki paiba ke besyakta lada pentrei ni projek ngilami cepat banjeng ban persya ban nomsya dan lelairu dia ke sorkar pakan penyak cepat ke projek ban ngi ba nang tan Janja Hills ru haba kita smutu bagi syakta kumbiyo semua mentan kai ke ba chairman jaga GEC ila batai pasati sport Janja Hills ru kidon ki kam ku tourism kaba kibriu kira long kalat kamai nak de kawa kiru kira mi syakmat ban persya ya to ka public hearing ka entai tarik kawala siang tah mu sakia timangi para baya persya baru agliang lembaga ki kor cin start ki menta ngiliyo ban kren baya slot ban kendo pat ngiliyo ban form ni kedeka GEC kum ni ka makalong bat kedeka sien ka balai menta ngiliyo ban syong ban perkat nak kebenta ban pentau cakap pertai bagi pajba juga jalan khalaya kintip bagi persya ya kejitmu juga sarkar banden ya kadam hawa umat di mentah ke kenti mentaru ki papan petip sepi ki press ki media baro ba ngilada pan pha da ka memorandum syausiam nadu ka lai tarik cumi araja apoi leng baki mir namar ka jilong ciman jini ka pertai ka bagim syamala ban ya kendo personal
kabagi musyamala ban ya lek jawan nila syupha lama kamil syau siam bat hadu mentang ikwa ban tertib syupi ba yum syamayo kanu ka cuba nau siam tingi mala ban tip ke gebron sendat jokata dai hang ni ikwa ban tip akipaj ba ga jala hikin tip nak ke jing thong ni ban pha syau siam ni do kalai tarik cu ban mi acar kuai bat kene ke cuba ke jongi ke JAC syau chief minister jongi balada ulayo ya ke sithi ke pila pha ude ban cubab no balada udang yai pen slab balada ule bom senyau ya ke sithi ke memorandum ke bini lapa kum ke JAC ngimla ban chu ngap nei hagede ke si ke banwan ni ya sasim ki wai pat kilat kilenti pan pen pau syaka sarkar bat siki pat ba hi ya ke jing persya ka bajur bat ka jing persya ka baklan ka bakum ki trai jaga bat kum cur ki beriu ki baim na ke kam hasilan ter jo kawa ungot ki bayang mat persya ni kadam ka ba ngesim ke karai kalong ban pen kenau biang chau siam lang ba chu phi ngai ke kan sapoi siam ru sayu hi bagi kemidanti pakai ke bagi ngilapa chau siam usa ai no ka cuba pingi krang ba na kaliang chungi ngila bat perkhat ki step ka bedai banyai nang ni syakmat tingim la banong hadu kat no hajar hadu kan hajar teli kilong yeng lekai ke bapau hi naka report baka sarkar ka penmi ke bagi ya kilap pakai kubor kan mau penmi pagidan adu siajar lai spa lai pupra teli kilong yeng tabangam la ban pediang kata ke bai maka ke bagi na syam mina ka jilek ka sarkar kita gicingle ki basule na basyong kim dai ki pawan le asai tanga tharai tanga sarkar kan da le agil kom ki badai ngatrai kan mungkin si cara spa lai pupra kembang ala batai mina syakmat nomor ba ngi dai ki nongrap kita cakap kita cakap harus kuat amat ngirap angka te kembang long yepi bagi persya nomor balai la kadan ke ya kene katam baru ke cakap kin syatap ka um te kemut mangi ki baim nang tu tingi laban cap tangan no kai nadang ila du no ya kene ka cakap ka ngirap te ka habedai begitu ke jingkeli ka baar ka biong ke jingtmu na ka public hearing mo kai ke bangi ngitip i kalong ba ka sarkar ka kuat banyo ya ka environment clearance tenaga yang cungi nomor ba kumalong ipi bagi kuat ban pediang ni kena projek no bagi sutu kan keta ya kayap ke im ke jongi tingim kuat ai bagi ke projek kan ya syakmat tingi kuat ai kalong ba ban sipen sange be si senton jaga ke projek tingim kuat ai ba kata ka MECL ne ka government kan jo kata ka environment clearance Dondro ke central environment assessment kedon ki ward bagi don ki mining area ke bangata san hektar support sampai ke state keniga hydro ke berat 100 watt megawatt support sampai ke state kedai pomopi di so far tempat harai ke Ministry Environment lesi don jing tip andai ngam harai kan don ka jing claim court officially apa ke state bagi central government da bantah kani hydro project nomor ba kapo ke thok sa kata unu badai ki state agency ne ki state department tiba la ban perlong yang public hearing kata kadai ke bakli ke pollution control board yang baru ke jelas kebamut ke regulatory authority kadai ke pollution control board nambah EIA te ya kan dia mentangi sutu ba ke act on behalf of the government man perlong ke public hearing ke pollution control board chairman yang public hearing di DC te dadap ke ni public hearing kalong na kamlang disrupted or officially ke lalong DC will happen I report sa pollution control board ke pollution control board kan ai sarkar kendang gaji keren begitu ki EAC bagi member dengan environment apa state kini ba ken sapha eka sa Ministry Environment kendang prosedur tapi pa EIA keren supposedly ki bantah hadu pan pas ke environmental clearance ke bantah ke balai ke lomba penyok NOC syua ke public hearing handrai lebih pagi di sarkar bantah ke provok kela ya kipat ba bagi nyat syua ke public hearing kerja bantah apa star cement nilap ke NOC ni provisional kari hadirnya public hearing mereka kum ke EIA ke thok baga project plan site inspection tentang visit igini kenduk igini stakeholder pag NOC kawan ke public hearing mereka jinglong jingman jangan ke sarkar bantah kawan nak kampung kawan sa public hearing kawan sarkar NOC kabumut ba kenduk ingin marhamat gambaran teman sarkar ka kuat pulom ke public hearing menginvoke ke para nyau
Nado ke si bedengkom hadin baga public hearing jong ka bapelong ko muskia kunjung di press media di keli boleh dipercaya kalau belum kuntang kombi hendrai ke projek kedon lai keli bentang sorkar gade benle kedungkom gade gua umat ke baar gade ke leskatu ke bala gade nonglan mo te nagi ni lagi projek da pia jing kersam jing persa jong ba ini bagawa umat badan baru upat ba persa ya kan ni mau persa kalau isu persa tang kita projek bat sekawai ru la pipat hi haga niga jingyo jimantoi upat ba halo kelat domestic use nei kalau abian makam syu halan hanai ke sarkar ka fokus ya commercial bagi industrial use hadu mentah hi ba hadu industri sebab berni sebab semen plan kenambun karang masya kam syu sarkar dan besar commercial use kidan gitu di basu benak itu terminal jungi hagi nigi nanta ada omba magim desu ibabit ya degi ibala pulih the domestic use ini we totally sufficient so early project adin wa ungat ke persa jori kani ngim ka su benkeran handai kada surka ka kwa mandaibat ani bendri adin se ke project keren no ya kali skatu bari kanong lat kata ke dawa jung ungat bat inlan bantawi ben interfere kata ka cakah inspection kadang ni mentang skatu apa batau buat terang belang kayak nyimdan menong kasino kemkhot kisim halang do persa kerja iya inspection kebiah milai handai naman ta kani specifically ke umat project ikerpat la sarkar scrap it divert the project to something else saka sejing keren semua ke lockdown kami ko statement ni kisim halang te kalong ba ya gani ke umat project ke shongbat hapoy ba bak sarkar te nga susau tu ni kita kalong ba ada UCM usngap gajing sa jong hipat ba suruh hipat ba wa persya mar gajing kata ya kayo kokot bakum juru ya gajak po jong gini ginong snong jong dikat te lesi hak level jong gini gi ke sarkar MDA kila ban scrap ya ada kiya chakmat tenging hap menjang kita gi kuli jong ni ke ba fi amufi ke kata gajing soy yatar ani gajing ni chakmat ru adu madan ru misalnya bar kita gi beri kita hipat ba nang syurup bat ni kita ki bepersa ya kan umat hydroelectric project kamu ngomong apa sih dari wasai pejeng video recording di balanda buba kersan bo muskia tang merwai rumba snong kami padwa dolai merwai dolai amwi bat kita ki syukur ki arkur ki ki lokmi bokli kerami ke wasai kalau badai kita sanut buba kersan go umat lo persa ki don gumba pergi lakun take it officially so even keren kata ibarakti ke supaya ipi bo muskia. This is not a totally disrupted public hearing. Ketika public hearing ke bagian aibor, district administration berpenyak. Baru edisi ulah keren ke bahasa, kiba persya, to keren dan to rak kekti. Dan marni ngapor iban setback hau padloi jong ilaka darang, nanti po public hearing ke balalong po muskia, nanti po video recording ro. Kipa bak borok po pandal, bar sabar ke pandal gerakti ben persya. But ada feedback yang jingyo environment clearance ke Star Cement. Umdai tang written presentation ini tang jingyo yatar bagi submit ke Ministry Environment. Ihabu submit ke DVD. Ban pencisha baksa disrupt ke public hearing ba menyat ke written presentation. Kebomot written presentation kedai ke alternate ways ya ke public consultation bagi public participation. Ngalang nang tin thareng tin ngoi kedai ke in-house public hearing. Jit tangi gini gibreu kepada ngapo ini klik nang sarasnong bagi gi pro project kebaya dan mentah baka ban support project Star Cement kata ka balik sarkar kemudian jadi sop-sop kan hari ini bentah ni impet sakmat kedai jikudu UCM ada ong menlet goi public hearing ni hapan syong biang impet ong ngilang pelong ro handrai misutu long nang pelong impet cuai kata handrai kumaya ya ir puli ya ngong ba kawan syua ke NOC lah dalam dia NOC kemudian ni wan ke public hearing hari ni kawan kumpang wan public hearing masuk NOC kelih UCM ro kata Star Cement kawan syua ke public hearing masuk professional NOC tega ni ngatrai gini pan NOC